type 2 start for the type 2 UMLA ke Amlarem bak la kemen rumbui haka arpo terik nailur dala di ulahyar banjurip ya ka Eglavia Model Residential School EMRS kabadon haka shnong ladkur kabahap hapo ka Amlarem Subdivision West Giant Hills District kaba ka jingpentre menta kalaya sha ya ka jingte jongkanega school la bepisada ka National Education Society for Tribal Students NES Ministry of Tribal Affairs jongka Sarkar India haka dor saukusan kelur tingka bat la pentri da ka company Webcos Ltd New Delhi kumunong mi kman ngabu ya kini ka kam kum kawe na ka bakong santam na markante ya ka lawe jong ki kena puli jong kathan laong uba remboy bat benrap ba udon ka jingtrang ba kani ka Eglavia Model Residential School ka badan ha ladkur kande kawe na ki EMRS ka baningkong tamban plipat ba na pedeng ki laipo prateli ki school EMRS hapo ka jela Uba lakemen ula ai kuble ke dorbar shnong ladkur ka bala sinyang khatsan akar ka jaka na ka bentaban te ya ke school ka balong ka jingmon toy ya ka than Amlarem block ai kuble ya ka Ministry of Tribal Affairs ya ka NES bat ya ka Webcos ka ba shimil ki kle na ka bentaban pentre ya ka kam kumbang ilatin baya ka hapo makhalia house name arjar Kapran arjar ulai kila sanction ko malay prat diki Eglavia Model School na benta ki jingbiang jong kinong sosnong jong ka maklia ka jongi nanor kita ladon ki ba sanction aja khanyo na benta ka paham sim nompo bat ka samanda block hapo samanda kini atli ki jingtre da ka state government education department ya ni jingtre da mentang basa tak nova nustang yaki barkane ka project hne kita sanction ka na December arjar ar kade sanction ya kane bat ya ka hapo nong stoy bat ya kane project la IT lengba tanda haka pave infrastructure kade company jong sarkar bat la alok ya kane ka jingtre hapo ka pave infrastructure limited private limited but ya kada jingtre ya kada school ni labu manong rim hak dai trip na January arja lai but kajingwan juga sini kalau nganpe katno bat kumno kayat kada kam ba ngadawan sini ngayon iba ka kam kayat kumba pitit ni sini sport riwar jongi kalong kajaka paslam bat kamde ka basuk bakim yo entre man kasngi bat hauna du nai me hadu bnai kos kim yo bang tre laknu yo nyok habnai ha system bang tre tan rengi lampet bakat ne ki building ke something building la yen kawasan tas tang atli building bang yen kawai nam ta ka warden kota bat kawai ta principal kota ta ngakaman scam lang ba ka jing tre jong ki ka Webcos lang ba ka jing ai sa jong ka Ministry of Affairs baka jingre la baro nginla ang pendek gini hoy kapor beri pendek beri December aja san tangba nangta kita la pantang katukan dengan nilai tangba kacing train kalong kaba yan sakman komong pinta basa dengan atli dengan train but kamadan yeser knam kamadan yak headspot tra nambol bat kemenang saat di kemenang saat sendiri bat kaneka kiwe tengah kemen sekarang ba hagi sistem tam sistem ya kaneka school minla ban pendek ya kah school kebalong ini kanum long klaim ka di lang joki nong sno kada basno ulkur ka right ka badepek ya kini cika puta bat kumju bat kajing tray lang joki nong sosno dan nak lang jonga kumu nong mikma shane nga pau jisu ya barot lang ti hagwa tulong ka di kacaka bakal nong kumne bat kan dai gawe na school ba kontam hapo kastet kajing ka bangstan nomor baya kan ka school la bu bakan dan nado class 6 hado class 12 kamut class 6
7, 8, 9, 10 kamut RR section kamut ru hamut shisnem baki bandrung but nado class 11 but 12 daylight section ka arts science but commerce kane ke jiman pa ka ba heba nam ta ka amrem block tengi kum minong mikmat ke bangi ko banbu kade ngila banbu yano yaka hiwi kam doi kane ka kam kare ban kam tam na marbale ka kabante na kabanta kalawe ki khun khujini kabakong san kalong ba yakane ka school kalong kabaking jaj kade kum ka nangba ka CBSE bat ka hindi kade ka way ni subject kabar hikai ta kum ba pitip na lor ka English berkasi plus ki wepat ki jing hikai ta nakliang junga kane kade ka sing banong kong wan jingo nandu ka sing banong bi manong ri ma khandai tip na jinu ri aja khat arpulai ta nga penpau jusungu ba ngia kren ba kano ka kam ka ba de bande ngana kaliang no mikman ngine persyang ban pentelon bat ka ba ka kwa ban kentu ya pero kinong snong ba kim de ban pe ya ki jindunang pe ya kano ka bare de kin ai di trendang mak mo ongki ngakwa ba kana ka school kan de ka we ne ban kongtam ki ban play hapo makhalia Siap ngai kuble ya Emily Jongi uba lawan sebagai site bangada terjisukmen bolok like portnang banon pe ya kajian nanti jong gani katam de kumju ngai kuble ru ya ki het nang ki wan serap lang bani har lengkor pat kumju ya ki loilam snang badi ya ki coba senjuk yo het nang jago war tenti hidro kowe maglewan lang mani pe ya ka progress ani ya kajian nanti jong gani katam nga trenan yang snang bat ina kalian snong ai bora ni wat ya kalap nanti ba kane kam kanam sange paten ya di saprang nang ba kane kande kalawe makan te ya ikut di jong jong sesu jong bat boro ika than jong kamleram nang kong ni pen pau no boleh tak kena akan ni singi bangim kwet nanti ban yo le karat man jiwa ya kene ka skor ka ba ilala ban ya i dukat ni ke jing pentre ba kong san ni siongu ni ai kuble kerpang ya tiba la kan rebui bolong ni lokal le hakaju di advisor jam government ng Malaysia Silong nandu bila penbenai kini ke skor dari bentang la kan di threat lawan hanging yo iba kakam kala ya sispa nak sispa ingi penpau ke jin songu ba nang ni syakmat ikmil ti ba kini ke skor kan yai no kan nang yai susu nang bagin la ban penting kam no ka kum ba jin angnut jong pat ba kariwatan tia akaba Wembley jongi na do wan rai kini ka skor ada pan buk manung rim bat menta ka siu lawan ban pek dalade bat ngi tu biru rang ba ke bakong san nek ni siung sibun ya ka snong amut kor idal wo hek snong ngi ila kren ngaru apun skem ya kata ba na kasyan ya ka snong kor bat karat ba ke bakong san nek kide ban ya telilang ban ya trelang ban ya pek lang ya kini ka jakaba ke ban bu kini ka skor ke bala penyeng hang ni bakan nomlong kaban sateng ni kmi lenti ba kani ka jinge telang jong ka snong karat pat kiru rang ba baro hakani ka snong ni kmi lenti ba kani ka jaka kan so urlong no tang apo kani ki snem ki ban sawan ni na kaliang ka sejuk ka snong ni ai kuble kerpang ni kipok kiruang jai ba lakmen sai sisin ba ka jing tre stom gi kalong ka ba kordor hadu kata-kata nama bang yo iba ngatharai habaro kini ki por kini ki semua ke pemerintah tang mai bala balwan rai kini skim ba am duna ya ka sausan klur man tei kini ka jing building dan kini ka school ka ban penyen ka badan kam nang bata ka jing start ka jing nang hakari ka jungi khamtam hak amrem subdivision nimpat yuyo ban longkup kini ka school ringi community da ka jing telang jungi ublai try karat on jalam ya kini ginong tei khamtam kini ki company kindon kini ada jemut berkila ban pendep no por ka babiang tang kini ki kantin ngana kaliang jangan ngakit bok keruyang ya barok ke bayawan bentah kum kadak asaki bangilio ida keligam ke kmat ba kana ke jingtai kala ya syakmat ni kimi lenti ba kan sorong no bangila pan penon kam hakane ke thang jongi khamtam hakane ke srong umlut kur nang kong kabala ai kat kene ke jeka ngai kuble kerpang iki ba uble lang yalam miki hakane telang kilong kimi lopa hakane yalam kerang ba srong hakane yalam kerang ba raj bagi nyalong koi kesur bagi lapan penting no batan pendep ini ke sekolah tang ini ke kantin ngana kalian ka sunduk ke bak snong nasio kumen sibut tang ai kuble kerpang ya baru hak ne kesni batang ini ke kantin ngak wa pen bersiau ya ke jite sitom Emily jongi balak kemen nadu
ipon manusia hadap mentah ngiker men bahkan ke kam kan seorang nak mentah tapi kita kitin boleh